Unaona pale vile kwenye huko maisha yako jikaze sana, usipimake kufanya vitu yote vitakutia muzani, vitakutia makosa venye wewe peke utachukia. Jua nilivifanya, unasikia? Jua niacha niseme hivi, unaona maisha yako pale, kama wewe kunywa pombe, usipimake kunywa pombe juu na watu wengine wanaikunywa. Juu kwa watu walikuwa kunywa ile pombe, walikuwa jiuliza nini ndio tumaka tuikunywe, na hii ndio ndeze yacha. Unasikia? Kama wewe avutaka sigareti, usivutaki. Unasikia? Usipime vuta. Kama unaona mtu anavuta sigareti, uliza kwanza hai, akwambie maana sigareti. Usipimake vuta jua masifu. Bangi usipime vuta juu, ulize wale wote uko uzi, wote uko apige ile bangi. Unasikia? Biko najisikia mwae. Unasikia pale? Ile ni kitu unapasha kwanza jifunza. Usikuwe na usipimake, basi kila kitu tunajua ni kitu kibaya. Usemaka simu utapima. Juu siku utapima na maisha yako yote inaharibika. Na unakuwa addicted. Maisha yako yote itaharibika sasa leo. Unakuwa addicted na kutoka mwa kile kitu inahitaji sacrifice. Unasikia? Kama ugisi uko pale vile, kama wewe ndio kuma nyumba wa changodoa. Bro, usipimake enda. Jikazo utafuta hata hivi yako utie pale. Anze kuzalia na maisha ende mbele. Unasikia? Leo ukipimaka ndio utakuwa addicted na kule ndio kwenye njia yako itakuwa. Na utaanza jiuliza nini ulikutumako ndifaa vile. Na utashindwa. Unasikia? Vya kufanya. Ndio nipenda tu nikumbushe. Gisi uko pale vile. Kila kitu yote unaona hiki ni kitu kibaya. Hapana kupima. Pima kitu kitakuletea pesa. Unajua hii deal nikifanya msenka deza maisha yangu yanabadilika. Hapana kitu kinye kikuletea hata faida hata moja. Unasikia? Kitakia kukosesha heshima, kitakia kukosesha heshima, kitakia kudharaulisha, kitakia kufanya unachukiwa msosiete, unakuwa huko mtu wa samani. Angalia watu huko kunywa pombe, angalie bien. Mwisho wao unakuwa kai. Juu takile. Angalia watu wanavutaka bangi. Unasikia? Ile nasema siseme siko hapa kujaji mtu. Unasikia? Nasema selo maona, na selo vision yenishaona. Kitu kikoto usipime try ama usipime kufanya kitu kenye hauna uwezo, kenye hakiko kyako. Usipimage pima. Juu watu wa mingi ndio walikuwa nasema acha kwanza nipime hiki niangalie kama kinakuwa kweli. Anapima na nazamia kule. Unasikia? Juu mwana maisha yako. Kama hauya kulaka ulafi, usipimage kula ulafi. Ndio utakielewa hii. Hii ni kwa kuambia utaelewa. Unasikia? Maake kitu tunaona hiki ni kitu kibaya kwa maisha yangu. Usikuwe na kikaramukio ukifanya. Sijui jua niona tu niseme vile. Unasikia? Kila kitu tunajua kitu kibaya bro. Kama ni impudicite, usipimake ifanya. Kama unaona ni kitu kibaya kwako, usipimake, usifanyake masifu. Inaweza kuwa influence ukifanya. Unasikia? Kwa sababu vitakia kutokea vyote, hakuna mtu atakia kusaidia kwa watu. Kwa sababu nobody cares. Unasikia? As much you care about yourself, tile mwakili. Hakuna mtu wanangaikia, sasa unangaikia vitu. Unasikia? Kitu hiyo nipenda nikumbushe. Usipimake pima. Kufanya kitu yote kenye kuletea faida maisha yako. Unasikia? Usiwa senda faa tu leo. Bro, hiyo sasa isi kuwa addicted kuporno, kufuata mafilme pornographic. Unasikia? Bro, ile maake kama wewe hazifataka na usipimake atazifata. Juu ukishazifata ni vigumu kuziacha. Utaacha leo, siku mbili, unaona tena mzuka tena gefo tena uangalie. Inarudilia nasema ni kome preve mimi shishikobye mimi nifanyaka. Unasikia? Mpaka hivi sasa naanza jita ningi tumani kafanya kile kitu. Kusudi ni keki ache nifanye hivi. Sacrifice ya nguvu sana. Na ingekuwa grace ya atomic habit. Kama siku mtu mwenye niko strong. Unasikia? Ni yeye tu mpenda nikukumbushe. Usipime fanya kitu kyote kia hauna uwezo ya kuenda. Unasikia? Usipime kufanya kitu teke mbaya. Sikiliza bie, kitu teke mbaya usikifanye juu ya influence ya watu wengine.
juu watu wengine wanakuonyesha hiki kitu ni kia maana, hiki kitu kitakusaidia maisha. Acha vile, fanya kitu kenye kiko ndani ya uwezo wako na utaona maisha yako sitaenda kuwa bomba. Unaona, ukitry kwanza soma kitabu, utaanza soma vitabu maisha yako yote, na ni vigumu ache kusoma vitabu. Ni kama hujawahi try, maisha yako itakuwa magumu. Unasikia? Njoo hilo. Ndio maana nipenda tu nikwambie, kila kitu tunajua kibaya, usipime hata kitry. Juu kikitry na unaserereka, unapiga kama mserereko. Unajua kama mserereko? Unakuwa kule hivyo kama mserereko. Ndio nipenda nikukumbushe kwa siku ya leo. Bwana, kama unafaa kwa hii live, mimi ni Musa Kilimali. Chikaze like, comment na ushare kusudi tupate nyingine ma video ziko size. Bwana, kama unafaa kwa hii level, Mungu akubariki. Tukutane tena magrabo. Unasikia? Ndio nipenda nikukumbushe, wewe ni mtu wa maana sana. Na vitu vyote utafanya na usitegemee sana akili yako. Jua na akili yako inaweza kutia maerere. Nikuwa mtu avofanya kitu wazi. Ingia meditation. Uliza shauri na utaona maisha yako itabadilika for good na utaikubali tangia leo. Na Mungu atubariki. Peace. Uamini Musa Kilimali hapa. Peace.